E fia lava te whatala whatu Samoa nei tu la fiafi, e alo mai a seisina papoponga mo lau Samoa tarungalungo i le amatanga le nei vai aso. E ta mo i talalo po na po, le na talalo i aile kerisimasi i lo ainga, i le ekare sia whapotopotonga kerisiana Samoa i lo tofanga, o se aterenga nei i le ripoti. A o alo atu le atunu o ato ai whamanatuina le whanau mai ai o le pepe fau o le kerisimasi, o le poana po le ana tatala alo e ai nai le polo kalame le kerisimasi lo ainga, o lea whaamoemoe na tatala alo e ai nai le awhionga le toe ina ia Iosefa ui le lea, malana e ka le sia i lo tofanga. Kerisimasi i lo ainga. Kerisimasi i lo ainga. O le tala fia lea na momori mai e angelu fatasi ma latu pesenga marie ile ainga o leo mamoe le ainga o tangata tautua tua vai o e ua whanofo e sea i le vao na tiute fa leo mamoe ao ni tangata foi o fea ngai masa wanga wai i no sia e le tau aloa e va ai mau lalo iai le societe e le ai foi se leo i pufai o sao fainga o fai le nu o le tala le lei o le kirisimasi ua mana ia lo ainga. Ua whaea ina e le tua lau tautua. Ua ulu ai whaali i lo ainga. Sa manatu mama iai tangata. Le tala e sili ona lelei. A le aso nei whātou uma. Mai le malaia e whaabavau. O le afionga le sao whapito, le afionga le tamaitai pālemia i afia me Naomi mata afa. Le ena saunoa i le saunoanga au tu o le whamoe moe. Maki na i lo mo li e te tala alo i aina i le nei polo kalame mo le kerisimasi. Kerisimasi lo ai. O le tātou ainga le nei. Ainga o tangata whatua tua. Ma ua tātou poto mai. E amatalia se polo kalame tātou te mana tunatu ai. Manofo sauni mo le soifua mai o le Mesia o lo tātou alii ma lo tātou whaola. Kirisimasi i lo ainga. E tele mea ave iei o tātou mawhauwhaunga i nei aso le kirisimasi. O tūlanga whawhiawhia, o moli emo, o whainga mea alofa. Ai avea nei pol kalame. Tātou te mana tunatu ai e pei ona taimua ina le nei pō. Ma tātou mawhauwhau. I le o autu iai le kirisimasi. O Iesu lea le tātou wali whaola. Ma le whaola tanga na ia saunia. Ina ia manui ai oe maa. O te whaaftaia le awanoa ua tatala ai e le kālesia i loto whanganei. Ma le fionga i le teiteifono le sunga iau i le lea. Le whaamoe o le EFKS TV. Ma e avea le nei awanoa e moli atuai mo ngā lofa i le tāpua inga ma le mai moa mai. E le ngata i le atunu uiona i tūlanga whalupe. Ai whaapitoa se whaapai atu ma le whaaloalo i tamā o le kālesia, le nofo atu ina. I mata ngā ruenga ma pūlenga o lo whapea o na mai mua mai le nei pol kalame. Ia vi ia le rii tātou tāpuai i ala ua saunia i nei aso i penga te whailangi. Mātou tāpenatu i loto whanga, ai tātou tatalo, ma tātou mana tunatu whaatasi, i le
winga o le kilisimasi ai mai se o lo tātou ainga o tangata whatuatua. Mai o lea i a te au, lea nganga fia tele, whaailoa atuai ua te tala aloa ia neile nei polkalame e tauala lea i le ki ina o le mōli o le au kirisimasi. Ia mamoli e whapena o na mamoli atuai le malama o le soifua mai o lo tātou wali i whaola. E se fulu tolu aso le afanga solo inai le nei polo kalame, ma o le afapeo na faafie inai au faipese mai e kali sia fapotutonga Congregational Samoa i upolu nei faapea fo i male motu tele i sala fai. Pai mutalo ale mo Samoa taulongolongo. O whamaunia mai nei e re komita whaalawelawe tupu whafose i le afia o sea li i to atasi. I le whaamai o COVID se fulu iwa. Se ringani nei i le riboti. O le li i tala maulus fatau sanga sa malanga mai Hawaii, len awina mai malanga i sela tolus fulfapa se me malanga i fiti. Leo whamaunia mai ila lia e ayur siya mol fama ur COVID is fuluiva. I fatatan ranga na senga tustana mar komite faala vela vitupu fafosei. Lea sa failoa il fatonu sirio soi fo malo loina. Le sunga ya leo sa taktatake na siri. O le vaenga na lia e mai ila son nafi. E leo yese tu langa no fapole ina ila tunu. O na leo ia nia unga walia e mai ai pe tai o lo fa anu fo ese o e taimi nei mai le au malanga atoa langa la ai positive langa test sa to sa idia wi na wa mai tono le isolation i tono fa ma ya ma fa mo ti no la positive ele ai mania unga o fa asymptomatic no si le se fever le ni ya uno fa pe chingare u pe vai no uranga le ya le se me fa pole vali nai o mano si pe le ni ya u la ho e ferwa ya o mo no fa yon tu o me le mai tun we isolate by start ya mava ya nei ma le tu langa na failo e te ifonar komiti le sunga nga filishem leo le mamalo le tunu olo sa ne fe malanga mai ina ia utangia ba nga so ifo malo lo ina e per fatino ina umale o tu ye lua ai le malanga mai Samoa ya mai o le tasi fo ila le ta o tele fa fo mai si uta tu no mo ila tu malava o le malanga mai o le ala le tau fai atu tātou komiti ina ia usta ia malongsa ia tātou health requirements o lo mawhai ei o nā mai Samoa o le sila health requirement au tū lava o le mae a o na whai umau tui pui e lua e le voi la sa no le au sai le asymptomatic po le lea lia e o ni aunga o lo malosi le li talvou ia le foi la wit tono tato no forma facto o tapena ia mai o mai on foi una tui mera le fa forma i si tato tuno ia e mana fo i le fo le fa forma i Samoa pe te mai na i tato ainga ia e mai se la mo si tato tuno o lo o malu tato tau mo fainga mal puinga o le mesidon taua ia o le ua lia e aunga a lo i tono lefta a mata le piriota e luas puntasi aso
e whanofo wa ia ma mata i tū. Ia, le nganga fo ile le la tau silisile ni pito la au fo mai. Ina ia maua le lei tutono o tātou, ia maua lava i tutono o tātou no whanga whanofo i sea. Ai le i mai i tua. Solo ne mawalese mo Samoa Taulogologo. Ini se talar fai unga vai asuna se ima vai atu nei. Le na fata unu uina ni sa uninga lo tol ainga. Sa pe tai e ato ia se lau tol sfutau sanga. Talo na fa vai ina se vai ngale nei ile report. Ia o tau whialo whani o le autu lea na wha autu ina ia ile wha moe moe. O le ainga sa peta ia ile asa tu ana ina te nei. Ile a doanga o le se lau tolu sfulu tau sanga. Talo na wha vai na maile lotu wha amanatu. Maile tau sanga ia fe valu se lau i vatasi. Ma o le wha atumulia lea o le whale ta alo le Universite o Samoa. Isuli uma o le ainga sa peta ia. O lo o alalam papa a au i Samoa nei. O le sunga le toi ina ya au maa pistau le ekalesia fa potopotonga Kerisiano Samoa le ufisa le ana ta ia le nei sauninga le alo malanga ia Filial foi lima mas foi plano le isaia non ta potol sumaltol ya sa feito wina mai le tengai tuai fai no tua e sili le wa fio ia ni ma wa fato wina e ia sio ile Faamisionare male anu tu o ia ole e tu ma ayo tu sang ole tele o faatang ole poto male malam ole ta ole li olana olole ole manatu tu ole neas tu spaitau ile te ona famaina ole fa tema o se fa vai mo tatu kai foundation for our time ole manatu tu ole yesu tu ole fa tema vai fausia male fa pele foundation building with care menato tu fantasi menato vai sua toa male menato le negas mo vai se ma fonga o se menato tu se alfa le ngana mo tato fa bia fa vai fausia male fa pele ile ya ma mo tai e foi eu mai foi ta tai o le foi no vai so ma no tele se monta por se lá foi muito vale ina yang fai na nga singa dulu mo se tem umilam fa pena foi da fata tia se fa vai se fa la to se mano se calesia to foi todo e mo via ma se to e tu o le sunga le e te ifono le Komiti Faamisionare nafa ma le polo kalameino le nei faamoemoe le afionga ia afamasanga faamatala tole afoa na saunoe faafeiloa i le ainga i o lantou suli mangafa ua mawhai o na awai faatasi le asotoana ina tenei na saunoe fo i le amanatu e faataunuina i te usanga te tasi o lo iai le au tu faapea o le soifua tapuai ma le soifua whaangaina o le ainga sa peta ia ai mai se lava i le ngā wenga a le atua
O le whawaina o le lotu, o lo whape mai, na whawaina ai le lotu e le tinai awi nepa pe teia ma makalau le olu matua, ma le whanau le lotu i le ufisa, i le aso lua se furu lima o te sema, tasi balu i watasi. Whamanatuina le se lau tausanga i le tasi iwa i watasi. O le whamoemoe o na ua tupu maola le nei vaenga o le lotu, ma o le whamoemoe ia whatu mawina so tanga wha le ainga. Ma ia malama le tasi pe teia i le tasi pe teia, ma ia os ia tili ai le whealawhaninga pei lava o le au tū, ia o tau whealawhani. Mo le sila fia le tausanga ia fe Masa ni ai ona poto whaalua e le tausanga e whaafetaia le anga leo le atua ma o lātou whai lotu whatasi o le wha moe na amatalia le awhionga ia petaia wa ailua ma lona to lua ia vinepa ai ono teo o lea lotu wha amanatu e whaalua ona wha ataunu ina le tausanga i le no fuanga o le ainga le ufisi na po le no fuanga i mata ili fasito uta o le isi lea no fuanga o le ainga sa petaia Peita ayo le nei tausanga wa whaataunu ina ai le whale taalo le NUS ona ua tupu maola le ainga. Mo le sila fia, o le awhionga ia peta ia wa ai lua o le tupuanga o le ainga sa peta ia o lona suafa o whailaunga ina ua whatu a whanau mai peita ai o le toa tele o tangata o le antunu ua li liu le tala le leina sui ai lolo na suafa ia peta ia o fululua tausanga le matua ma avea ai o ia mawhaifi au le ekalesia Missionary Lontona le ana tau whaingoa no le ekalesia whapotonga Kirisiano Samoa o le awhionga ia peta ia whatasi maisi whaifi au le ekalesia na o lanto liliwina le tusipa ia le ngangana Samoa o le whantaunu ina ai lao le lotu whama natu le nei tausanga e toi toma natuai i matua po tupuanga o le ainga sa peta ia fatasi ai masuli o le ainga wa whailangi le folaunga o le whanawa wa e lua mawine epa to aiva e au fia ai le mamea makalau tu ila epa a fele meleane a whamasanga au kuso le teine ai ono sai lusi peta ia feta te o tu vale fale to ese tawa po alipano mose aneru maleto maita i o vauita Josefa malaitai le wote o le teine O le nei lotu whaamanatu e whaataunu ina i tausanga ta itasi. Pai mutalo ale mo sa mo taulongolongo. E o te sima 5% le ua whaititi ai le fua whaatau o loa. Mo le masino no ve mo tausanga nei. Se vaingane nei i le ripoti. I whaamaumaunga Office of Wainumera whaamauina. E o te sima 5% le ua whaititi ai le fua whaatau o loa. Mo le masino no ve mamaya o ki topo le nei tausanga. Ai e te tono ratunu e au fia ele mawalalo tau o le tise soa vai ma le restala ino ta amale le o te simaleva pasine ua whaititi ai ele ngata i leo o lolo au ina mai te tono Samoa e whamawina e o te simaleva tasi pasine ua si iti ai mal masine nei tasi te simaleva fiti pasine ua whamawina ai mo mea tau mai inu o te simatas pasene o whaititi ai mo oloa olo au ina mai tono na tunu male o te simatas pasene wasi iti ai mo whemalanga inga e whae ina ai o tau sanga lua whelua sifutasi ma sina no ve mama ona ripoti o fuwhatau oloa leo lo o whamawina e tas te simalval pasene o whamawina ai mo lea maa sina solo ne mawalese mo Samoa tau longolongo winga nei o tau mo pone male aso atai au Talafala Samoa lo mai monga lam tango le neva ya so alo mai asfa poponga fo ile ne lo tsalan tau. Fa ingala satellite se vanga wa mawala lolo ofiti ai le tunu. Ata fa fa no tau o so sa vilom tau. Polu po sa vidangi mai sa e lo afia i pe le tunu. Fata se ya mana. Timo. Tala tau mo lo fa no pona nei ya wo ini so vaenga matimo tau ulwa va so lo ai fa pe na wilam fight stili.
Mula solua le ata apisolai timu ma e feololo faasolina mamafa. Mo nga sami umal po nei o sawilol vai to elawangan ta pole suli mga 2 kilomita le tula e poi te mo fa ta savili nga lu tasi tes ma 5 mita. Mula sa tayo savilol vai to elawangan ta pole suli mga 2 kilomita le tula nga lu tasi tes ma 5 mita. Tala tayo la sutu imaltai tolu minute te tolu va veao pele el masufa minute te eleiva sutu ele afal tolu le uli on toi pele ele leo tai toi quarters full bo la so el la tayo toi fitu minute le ono fa mo mo toi foto suta si minute fitu le fiafi so report ile na ta samale ne fiafi session fa poponga la sa tayo to fa so fua. Ma ole a whaia sina malolonga pupu, mo whasalonga whapisinisi. Mai moa mawhawhawhonga I le polo kalame o le kerisimasi I lo ainga I lunga o le TV lua. I pese pesenga masiva whaalenganga a wale alo atu le kerisimasi o le nei tausanga. Ma o le ata talaina I le aso se fulu male lua ele EFKS mai lo tofanga. Ma e awina tu sa watu I lunga o lau TV lua a wau mai moanga. Aso se fulu male tolu EFKS mai vaisala. Ile motu tele I sala fai. Aso se fulu male fa EFKS la mangoto. Aso se fulu male lima EFKS va o tupua I fale halupo. Ile me e ngoto ya ile la. Aso se fulu male ono EFKS va ilele. Aso se fulu male fitu EFKS fusi sa fotu la fai. Aso se fulu male valu EFKS lufi lufi. Aso se fulu male iba ta noa o leia. Aso lua se fulu EFKS sa matai tai. Aso lua se fulu male tasi EFKS le au vaa. Aso lua se fulu male lua EFKS fausanga. Aso lua se fulu male tolu EFKS vai vase tai. Ai taua lunga ele EFKS mai papa sa taua mai le motu tele I sala fai. Ua mawhai on awinatu on ole langalanga malusi mai. Ole matanga luenga o fai ngā fai va. Yeah, keep watching on TV2. Merry Christmas. Talafalava and welcome back to your TV2 news for the beginning of this week. Leading our bulletin, Christmas with Your Family last night was launched at the Congregational Christian Church Samoa, Elotofanga. Here's more on this report. While we are about to celebrate the birth of Jesus Christ, EFKS TV2 launched their Christmas with Your Family program last night at the Congregational Christian Church celebration with his short service. Reverend Elder Josefa reminded that the theme comes with a special message, a good message that was delivered by the angels with songs of joys to shepherds, families, people who we looked down to, those who have
have lived in the forest because of their work as shepherds, but the spirit of Christmas gives joy to them and make them known to the world. The Honourable Prime Minister Fiamena Naomi Mata'afa delivered the keynote address where she acknowledged the theme of the program, and this theme that reminds us the importance of being with families during Christmas Day because many have had other things to think about. Fiame also acknowledged the great opportunity that Lotufanga was able to launch this special program this year. She also took the opportunity to thank the Reverend Elders of the Church for their prayers and their continuous support. The Prime Minister then declared the official launching of this program and hit the button of Christmas lights to show the spirit of Christmas to all the families. This program will run throughout 13 days with entertainments from different choirs from Congregational Christian Church Samoa in both Upolu and Sawai. Pai Muntalo Ale for TV2 News. The National Emergency Operation Committee confirmed Samoa had one positive case of COVID-19. Here's more on this report. The National Emergency Operations Center revealed the case at a press conference held today. The passenger is the second ever person in the country to return a positive test for the virus. The 24-year-old male tested negative for the virus upon arrival. However, after test yesterday, revealed a positive result during quarantine. The flight, which was from Fiji and had 134 passengers, had a mix of nationalities on board. The Director General, Dr. Takena Seri, confirmed that the positive case into Samoa on an incoming 9 December flight into the country, on which all passengers had recorded negative tests before entry. They also stated that the 24-year-old male has tested positive, does not have symptoms or a fever, and he is also fully vaccinated. The chairman of the committee, Felician Leo, advised the citizens overseas who are planned for these repatriation flights to take every health requirements seriously for their own safety and the people of Samoa. Solone Mobilese for TV2 News. In other news, the Ainga Petaya held its 130th annual church services last weekend. Since the inception, here's more on this report. Love one another was the theme for the Ainga Petaya's 130th anniversary of church service held last weekend at the National University of Samoa Gym. All members of Sapetaya's family living in Samoa gathered together to witness this special milestone for the family. Reverend Elder Alva Apesita led the ceremony with a service where he thanked God for these many years those who were able to watch the events from overseas. Since the beginning in 1891, the Ainga Petaya Lotu has been a regular figure of family life. The Lotu celebration is for all members of the family to gather together to worship and thank God for His blessings. The family patriarch Petaya Vaelua and Vinepa Onoteo started this gathering. This year marks 130 years and it's a milestone that will always be celebrated by all members of the family. The family annual service usually held twice every year at the family seat at Leufisa or at Mata Iliili Fastouta, another home to the Ainga Petaya. However, due to the growth of the family in Samoa, the service was held at the NUS Gymnasium. In the family history, Petaya Vaelua, who set up the Ainga Petaya service, was given the name Failaunga at birth, but as was the practice at the time with many of his countrymen and women, when they converted to Christianity, his name was changed to Petaya, a biblical name from the Old Testament. Petaya was accepted into Malua Theological College in 1844 at the age of 22 and dedicated his life to service as pastor of the London Missionary Society Church, later renamed the Congregational Christian Church Samoa. Petaya was also a member of the team of
local pastors that worked with the LMS missionaries on the translation of the Bible into the Samoan language. The service last week was in remembrance of the vision and foresight of Petaya Va'ailua and his wife Vinepa Aionoteo in setting for their children an example of service to God and country, and also the lives of all the family members who have passed on to the afterlife. Petaya Va'ailua's children are 9. The eldest was Le Mamea Makalau Tuila Epa Afele Meleane Afamasanga Aukuso, a female, ai ono sai Lucy Petaya ya feta Te o tu vale faleto ese tawa pua ali pano Mose Aneru and Vaoita Josefa Malatai Lewatea, a female and the youngest of the children.